Kumjui ka teknik Venus kande shiliang ban bo pin jenjal guys. Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Grace and ngangit babaro pindan hapadang kamet ka bakoy bakya de mentakas ni hakani ka video kumba pilai na ka title so kande ka tutorial kumno ba pin sem jain sem namadon napadang jopi pia comment yang ha insta ba Grace pin iko tutorial kumno ban sem jain sem te guys nga ngamde ibat tibet ban sem jain sem hande kat kum gajing nang jonga dengan pin pi and baro hi gintei kitip ba ban sem jain sem de ka basuk na mangarung ala hikay lalay snem Henry kitu ki ar snem komod dibi badon ba pen sem yanga mde banga sem lade Henry mentau snem ala sedang nang ban sem lade dengan pen pi kan guys kumno ban sem and yes angit ba pin itenat ikan ka video so klem pen slam shoe in sedang na ikan ka video. Okay guys, so mentah kan sedang no de ban sem hi kamot hidon kam I blouse jain sem bat ka jain sem ka blouse ka di ban match bat ka jain sem then upin ateli bat I way skirt. Okay guys, so mentah ada ban pong ka blouse bat ka skirt dengan pong ini juti. Ada ban juti dan kambat kene kayet pen kam iet nama ba mangi I raji ganti jang ka jain sem shoot video da ka selfie kamera nama bangan I por bang bo pin bangan pendai pin de kene kandi ka ketika mon an kene ketika diang so yes ngin sedang no menta de first pin thâu ka jain sem guys thâu kat kum pia ban thâu kat kum karin yang jompi da pila ada ban thâu kat kum ka size jompi pia ban ai kene ban po pia ban ai naka diang syapamon kum tu dan pia ban clip ya kene ka blouse jain sem jompi. Yes, itu. Kini pikliap na sa kliap arsin. Kani rupiah ban kliap kat ka size jong ka jain sem jompi. Ini warna din. Kene bana din pia bondong na po dan ini bana khmat pia aina lor itu dan sabok pin. Sorry guys kasudong apa set pentasi mahala pala menin kepat ke bae bahem ang sem jensen ke dipon bapi pendai pin. So next kani kawai bana loro pile kumju itu tengah ngasai bangan bakan renti na cat tengah sai thau ini jain sem thau ba ini iwe na po thau kumne nang ni bangat thau thau duang ne bakan renti masuk Henry gidon ki basu kliap direct ro song lala ka jong mo komle de yes tak la dem ini kumjui ka teknik Venus shin na ka mon shaka diang ke dan hamiro kumju hihaban kliap ikan ka blouse ni shiliang kliap ka blouse dan kliap ke entai ini arteli Kenena lorke de pizza ban bo pin
ban bộ pin jencar lah guys. Guys, wait bentar kalau sa comments mapi guys, ngalabit na yan bangan sem nama mga siya sem bit jung henen but mga hikay siya nero la she's nem ipen sem bit you miss baya hikay lang baya sa quarter lang then taus nem pat ngala try ban sem lade so check okay ang pen Penan kam na ini ibek, kan king ba ini ibek. So kani ka final look guys. I hope ba piniitan na ni kani ka video. Okay, so I hope ba pinio jing mentoy na kani ka video. Igito kibong patnang bansem, and ray gito kiba la tibit bansem te ladang-adon jing baklay sa comment section box below. And yes, ngan penkot na ka video hakni, and I hope pinitan na kani ka video. So I'll see you in the next video. Till then,